wode embra no eye adwuma anasa wode embra no bobra broni beka say living the law abusiafo na ochi asanko abeto yembion kota mu nyinara adusian ne wo ye no yeto no di Exodus ye no ye adusian no mako enwotwe na ochi mu no ye pese hwe ne to so enkro no so wo hwe atifi asam na o say living the law anasa wode embra no bobra ye basisia on pay attention and if we yi onyankopon ne do and if na tantene odi mra no e show say the be ya e be guide won motimadu bosh assassins but osade by say the be ya judges no and the final decisions na obi enkoma quick judgment example akwa esikani no odi chechire mu maye fancy our resem or on your agricultural regulations and so I say na fiwa omande share abusianfo adofo no mo amutie ni mo amohwe nyina yebema mo akwa abasronko kwan so na afi ye de nchiasronko nso nam yengaje nkopa Yesu Kristo so de mamu nyinara Sara nso na yebeda mo ase se de bira dance mu de mo fidie de to London Ghana memenda kwanwefo Sabbath school na afi trosem mu empensem mu maboafo aye krado a ombeboa ma na ochi mu adisua to so nkran ye de abram se na mdi kankan ye be abehwe living the law kwata mu nyinara nso ye no usua Exodus ahuma no ansa na meba be yi o mu akyerem no ma yenkutie anwumom free revelation for ho mrasisia Umaya fasida kesiba erade Osaye Oni na yedo Ifrise odi kwadishi Asheye ebo Hallelujah Nasida sinya Ifrise odi kwadishi Asheye ebo Hallelujah Nasida sinya na misi body ti oka biru na so wa papa fini banta piano ni saye ya bi Yesu doi Yesu mekonu pio mini anu ye body ti oka biru na so wa papa piano lisa yeyari Yesu doi Yesu medonu pio minian eye ogo oje pado yi eye mama do minian eye ogo oje pado yi eye mama do semishe Penny, so many
adofo ye eye oya otan ogu na manio mi no bonetina ejunya mi do awo adofo ye eye oya otan ogu na manio mi no bonetina Mintina ni sutesu okano dide obona suturo ninyina ye odontia ensura nensuanya no yeo ninyina ye odontia awo yesu doi maya ya mentia sio odobenia Mintina ni sutesu okano bire obona suturo ninyina ye odontia obo ninsupa ninsuanyano yeo awo yesu dei maya ya mentia sio odobenia Yabeda Union Revelation Singers ase enyumhwehwem amude abedi yen addition no animu ade amaye ene na mensan fasa akonya ye na menfanda 3ABN Ghana TV NFA Hope TV Ghana sadwumako yi TV adwumako a omafa onyankopon asem se ehun ko anu mbehubonhu dawuru ede ache amansan nyinara na enam fidie na omude ye ne ntine ya na ehun kasam na eden kakra ankrankra na boa ma omutimi amiti se wutie na wo hwe yen a won se won number egu yemfoni na yi fa na frɛ obi beje so na kakra bi abetim no wo de aboa sa adwumako yi na nam saye so nso mo nyankopon so ahiraw pa mawie ni sa de ada ene binimani behwe efie mu hase na fe maboafo nyankopon na mo so beboa me de adusan pensempense mu de abrama yi o matemo yi wi afe ya hwe ye adusan no media mo sonfo Bismarck mensa ende yeho adom mesan wo enua foster twum eka yeho ase oni foster yemo akwaba enua masa ye da se neso wajepene na wabase yenye edition me ko man elder koko kire na eti enfifino poni kire yemo akwaba enua me da se ye tunsa fro wajepene na oni be yesa edition na fe me ko etro no Harry team nso na eti etro no poni yemo akwaba no Bismarck madam asese mu nyina ya to nsafra mu atimi de odo abodo mu se mfa edisia se emfambre etifo mo so yedam ase se de biara so mu de mafidie ade ehwe se ne na ba bia wo biara na katuani na mema opani kire e mompaye emaye Yenyankopon ni abankese bebre ni nie ye ni afoforo be che wasem adwene ni nyansa ni nimdie nyina afiru ho de yesesa abre ne so ma ho konkon sane e wo yeso ma de opese ye kan ne ye so hono nyamo ya sitrem ba yemfidie ni bibia de adwuma nyina enye se de wonyame ope na ye wie de ye ni asedama koso ne hira ye open enye hoda amen amen great mesama mu nyina akwaba na fe ya fe ya hweyen ya bompa ya fe Yesu die na fe ye betimi ahweyen adusua enimu last week no ye hu adusua etoso enwotwe in fact at Mount Sinai na fe omakuduru Mount Sinai hodom na onyankopon efre Moses a ode embransam no edima Moses na fe embransam na nyankopon edima Moses no sana otwimu no ye pese ye hwe se wode sa embra no bobra anase wudi be dijuma wa dada asitina mu no etisen sen na onyankopon eye ne nhyehyɛ edema Israel for se nyina nim no atifo onyankopon paw Israel for se oyomo oman soronko omo danso emfiri amana aka ni nyina ho ewo ono no akandie ni tumi ase na fi wode emra nso ma womo na omotimi adisa nhyehyɛ nso sa nhyehyɛ na omudi so ebema omada nso
afiri afoforo mu eni nti onyankopon appointed judges ena afi osa judges no atimuafo no omo na omo hwe emra no se yedi edi djuma ena afi nso appointed priest anase asofo a omo kyerɛkyerɛ omanfo no se ne emra no esitie sara nso na awofo nso na omo djuma omo die ewo sa emra sem se ne nyina anim no amambre bia anase obi biara obehye emra bia no eda ono na wahye emra no na nisu adi hunu sabe na dwempo ena afi ni tirimupo ena afi ni suban krompo no emra no eda ono no ho adi. For example, Pharaoh shemra se yenkunkum Israel for man be nyina ye wo mu nyina enti obi ka ohene bi hye sa mra na immediately de eba otimu ni se ohene we ni tirimu odin enti emra eda nipa wo hye emra no ni tirimu po adi ema wo hu nipa kra wo enti se wo mofra krompo na wo efi na ahyehye mra wi a mofra bi tun aka se ye papa ni tirimu odin pa because amra we no enti mra bia no eche sara no nyankopon mra no so eda ne character eda ne su eyi onyankopon ne papaye eyi onyankopon pa ompe bone eyi onyankopon pa ompe atenchia ena afi oyi onyankopon ne do ena afi na tantene ede kire odasama nti ode saa emrai ede ma Israelfo ye behwe okwan a ofa so anase Israelfo no kire om se omfa saa emrai endi djuma na yenso yennaro no emra yenso yasetena mu na yenhwe okwan a yenso yebetimi de emra bi sei yenso yebetimi de aye adwuma eno na maboafo yi ba beboa na afi yetimi adosodoso na yehu adisua yebetimi asua afimu nti sene de bia ye no so wo hwe ye na o bible ben wa ye kan na nso wa kan sene ebe ya yina ye bekọ ben kro enti yendi kan ne hwe ye nka abosam no ewo Exodus chapter 20 22 and 23 ye hwe asama ewo ehonomo enti erade asem na erade ka kire Moses ka kire Israel fo no se mo amahu se osoro na mefiri ene mo kasae monnya dwete anyame enka me ho na monnya sika anyame enso emfa amen amen ti yendi kan ye hwe se apam no nhyehyeye no sene the code of the covenant ye hwe sene ehonomo ensem no esi etie so onyankopon oma Israel for specific regulations be regarding in terms of senior wo ankoasom no ni senior bonin kitinkiti anomo ye ni niema omomo nhyehyeye bi eno no kind of the code of the covenant and as apam nhyehyeye no aside say unhu ne say you stating categorically ewa mransem dinu no there are other nhyehyeye a onyankopon ayama Israel for no asetena mu abra omu namsa esre no so no na yenko Exodus chapter 21 all the way so onyamra kan 21 nyina ba ebeyi mu akan abepem 22 no nti started from Exodus chapter 21 1 to 5 no we no ahuri akan 12 to 17 afi what 2 no nti yenhwa asem free Exodus 21 1 to 5 enti erade asem na yenum ne atemu semo a fato won anim se woto akoa oye Hebroni a onso mfiensia na fie toso enso no onfa ne ho nkodi kwa se ononko na obaya ononko na onko se oye warefo a na yire ne no enko se ni wura ama no oyire a na wawo mabani ana mama amano a oba no ne no ne ma no enye ni wura dia na ononko anko na se akoa no ekase medomi wura ne me yire ne me ma me mpese me fa me ho kodi a ene ni wura no emfa no emra Nyankopon anim na onfa no emra epono ho ana aponwa ho na ni wura no emfa fitiye mfiti nasom na onsom no da 12 no se nia obo onipa ma no wo no kum na onku no na se wan teno na Onyankopon na ama nsa apa ene meyi baabi mama wo na wadwane akoho se obi ehyeda kotoa ne yonko kuno anitiemu a yino mafori buchia ho
na ongu nia obo neja anane na eno kum na wonku no nia owia onipa eton no anase ohu no ne nsem eno kum na wonku no nia odome neja ana ne na no kum na wonku no 22 no na se marima eko na okopim onyisenfo na oba no efri na boni bi ama akire a je na onye no nia oba no kunu edebeto no so no na oma senia atimfo no ebekire. Amen. Amen. Great. And these are many some of the rules regulations are and now some of it yakin kan obenitre sa code of covenant ya na sa pam no nhihye na ne botae ne sen na de na yesu afiri mu the say with this idea and say right after the son and experience when I may edim ransom do no ma Exodus chapter 20 21 go and we start ya o sade emra enkitinkiti bi ma Moses etwroye yenka hu say the real code of conduct no covenant no edim ransom do no intim ransom do de nyame so no ane de nsa twroye na ode maye se de be ya ebetimi aye barrier amaye ewo bone ho ebebo ye ho by every bone ho onyame esuba ne se de otie no and what trauma the law is a transcript of God's character. That's right. Onyame su no and what tro to homa ye nipa so onyame kan ekire Mose kwa se ya enkede de dia keka ho kura bebre we kura nyame na de ne nsa etwroye no enei yesi yi bi afiri mu ebi su de bi ka ho enti additional person o kire se under the code of conduct na ma ye no nyankopon covenant na apam no ewie peye nyame de ma ye nipa that code of conduct ni ye ni hu chefa bia ye additional yesu be na se onyame ne take step be fa ye enti kwaye obefa so ame atena se na fe ye ho atoye ne yasum ono onyame ye no ene odi ye code of conduct na o trauma ye no enti odi ma ye no ene o se emmo ye ho bai na o hwe code of conduct na mrazim du no a eyade a eye enclose say ebia memfa ne say o se memodwaman that shall not commit adultery obi betimi ese menware ntinu akofa kwala bi no ne na atena no to o modwaman to him no modwaman but the Bible no kire se why dey wabodwaman fi se nipa no kwa na tie ne wo yire wonye ne ho ade eni nti onyame nam ne kwan so esa de nhihye foforo ma Mose no ma Mose twro etro ho no se de be ya enu bi ne yekenka ye no that's right efa enkoasom ho ye komransem dunu ma de read 10 commandments say moral law no slavery yi bi anim Nenso ha no nyame pese o kire ye say out of the moral law no esi enya our day to day living with our other people ye ne nkrofo tie no se de betim no ma nante na ye mfom won na bebo ye nyina ho ban fi se mra no buta nyina se esi e trans yi onyame su ban adi e ma wo mo anim nyame no hu nyame enti addition na pese o kire say ye specific regulations and amede ma ye no yes of to akwa kora na emfie bi so amanonko eyade a na nyame promote slavery na slavery no kora no say wo mu ahoro mienu ye obi wo hono mu a wotakwa na akwa no kwa nyina ekura no timiko no yes but here is the barrier na made ma won say akwa no ene ne ntira inimdie mu ene ne nyame suro mu na emfie nsia so a manonko no woni ne ho saa so en wode niema no bebre eso be ba ye ye ka ye about 24 hono ye ka ye ba violence so unu obi ko enei entokwa bedu ba bi na kikiri no obi abowe no oda honom ni nyina nyame ye ho enhihye e de ma Mose but we call the 10 commandments na unhu saa de mewo nenso nyame nhihye mu no onu onim ade onu onim ya sitrem ye dada sitrem se de ye ne yonku nipa no betena ama somdua ba ama odaba no ene ode gina saa ne meso enti ohwe a wo se
sɛ yɛdɔ nyame a yɛbɛdɔ yɛ nua ɛti sɛ wɔ se kyerɛ me onyame sɛdeɛ osi dɔ nyame na mmom sɛ mesi ehu sɛ wodɔ nyame no ɛsɛdeɛ wo ne wo yɔ nipa bɛtena na mo adɔ mo ho no ɛna betimi demonstrate ɛti the code of the the code of the covenant no the main one deɛ ɛne the 10 commandments no na mmom aseɛ no ɛna wɔde bi ba hɔ yɛ day to day living sɛ de bɛyɛ nipa bi ho onyame ɛwɔ yɛ asetena mu deɛ nyinaa no wɔde de ma yɛ medase you elder medase say odisa enchechemu yi aba tin abusiafo se na elder eche no sa regulations na say sa mra nketenkete ni nyina na omode bo omobra ni nyina na wode baaye se ne ono fusam ekwan na afi ama pepeye atena won asetena mu entina sa emra no ode ebaaye yento aso o se emra foforo na se more laws yento aso em se emra ni bi bebre eka ho a ye pese yehwe now you move nko Exodus chapter 22 16 to 23 yenhwe nsama issues bi a ewo honom no yiwi so ye behwe Exodus chapter 23 no ha 10 to 14 until we no yenhwe Exodus chapter 22 16 to 23 all right inti radiasem yeah se obi kodada ababawa onye no aware ne no da mano emma trade na onware no okay seneja empene se odenema manua onkari sika emma senya oma emma bunu trade no ma oba entafoyifo entenase obiara one aboa beda no kumna wonkusa onipa no okay nya obebo afodie ama onyame bia na enye ewrade nko no onse no krakrakra na ohoho de emono etimodin enso enhye no so ifise monso mwakoye ohoho Misrim asase so pen monhye obakunafo ana osia bia so se wo hye wonso na osufre mepa tina meti won sufre no amen okay great yento aso hwe record 23 no verse 10 to 14 verse 10 to 14 say infiansia na dia wasase so aduane na boaboa no bae no anosie na nya etoso nso no so die masase no enhome na ena hokwa na wo man emu ehiafo eni na nia obeja no wuram emuadoma emedi saa na yewo bobe etro ne wo enwudua tro na sia na faye wadwuma eda etoso nso no fa home na wonantwie ne wafum nhome na wafuna aba ene wo hoho enyojo akoma nia maka no nyina muniso na anyame foforo din enso momma wonte ewo mumu amen so 14 address 14 no say emprensa na shefa ema me efishia emu amen great so okase omonhye efa 3 times and then yebe bihuno inside now opening hari yehu other laws were say laws are regarding make us regulations are regarding in France our RSM or honey bihu agricultural regulations and so I say now if you was show me said 3 festivals and now omumfa anano every year bia sa mfoni be na yehunu wa ha na edusua bi wa ha mayen That's when you Bismarck. Nyamembra ni na ekre said your tear na said the character tear which is odo yen no odo ne many 90 no osa pese yen ho so ye do yen ho sa na osa so nim se yen ni 90 na se abra entokwamba na se nti na osade
yatu din say more laws na shall anya more laws but derived from the commandments. Okay. And one mun I to say the elder kind no wo bubu and we're breaking it down to more details say the beya obia beti ase na obia so nim se we yesi ya ehun sense so ni but osade by say the beya judges no and the final decisions na obi enkoma quick judgment. Okay. Because mo bia any judges or more responsible. I will be taking care of all this. You share Exodus 22:16 na bebre or more sexual immorality. Yes. Yeah, can ubia na nantwe beko baby or beko neighbor hall na wakwa akudi na duane anas wa yewe anas ubia na nantwe se na dwumu kan kakra bia wakwa pem obi na one hwe no so no one chiche ni ye no asako pem obi bio nini na ehun sensen so but nyame ya oye odo osa dum judges ne enyansa omo de bebububu we nim no man tiase no mama bibia ye fe because who say ne mra no jana sa ye be defeat real impact na no pese nya on prophets no anhwa na ayo because pese be ti say etirmodin wabom de amesomebom wodi we aseme amesome bana ope abotre se nipa no be nya emu understanding na judges no omunim law no de na judges na nkasa ahwe situation no no mudi we aba we no so ye ba Exodus 23 also osa kai say mo free Misraim na buy na mo ye slaves into mo slaves no mema mo en hye mo nkofo so bebre mema mo ma en di areho na yanka so mema mo pressure mo mboa wo mo nini na eka ho aye reminders a wodi ka the actually we say more laws. The actually must remind you of the Sabbath and also remind you of festivals in Passover and a Pentecost and also harvest. Also remind you say we mean na mufanka and your mama de so me na de kaka. Great. Me ask Penny Harry said Sabbath no boss no. Play key role for money. So in more of a salvation. Yeah. We say nyame eje wo free bonim. Nyame je wo free oham atetimu anase djumadi bi mu a ohome. So enti homeda no baya na kire say we say ka say odokra we fukura na the 6th year no. Manina ho the 7th year manina ho. Yes. Na emu akra medibi ni ade. Yes. Niti no ehun say Israel for no konkwaso ntie obre amamre nyame agye to mo free oma home ti nyame ka se home da ye home a na odika yes and so sad be so about sorceress yeah therefore you and was sad be so about sacrifice ya ye mo ye fi say on say nyame no opesen kusan krofo ye no omo ye special people to him wo mo atra Misraim abusunsumu hu sani me nyina ma this is the time when nyame change your mindset e dia besi onu nyame so na de omusua no Egypt ni nyina no kakra no wo mu sani me nyina na ekoso Egypt enti nyame de ma won se de be ya wo sani ma ni ni na enye enti ranketekete na nyame de ma Moses troto ho no eno ehia ye papa enti o se wo ka se wo do nyame na wota wonua na ye trofo ahapa ni timeti ase okay yo medam ase say maboa ma no ekoso esa yento aso na fe yenhwe the next aspect of our lesson God's original plan and aso nyankopon nhihye edikan no yenhwe God's original plan for Israel for no na etiseng especially omukọ boshe asase no so no na onyankopon trimo po a edikan no na etiseng so the bia God has an original intention for doing something for us say yandi ne nhyehyɛ so a na amansunsuanso bɔne bi abaye so yɛhwɛ onyankopon ɔnrankasa ɔde omukọ no na ne trimo po na etiseng in terms of say boshe asase na omukọ so no me pese obekan 23 no
come from 20 to 28. Yenhwe asema ewo hono. Exodus chapter 23. Na obofo edi wanim akohwe o ekwam. Na ode wo akoduru nia masiesie eho no. Hwe yie ewo nanim. Na tie nene. Enwene intia no. Na onfa mo emrato na onfa mo emrato nchemo. Efise midin ewo nimu. Na se ampa utie nene. Na wo ye nia meka nyina ene meye watamfo etamfo na mahihia wahihia fo no na me bofo eno ebedi wanim de wo akoduru amorifo hetifo pesifo kenanfo hewifo ene yebusifo enumu na mato won agu nsore won enyame na nsum won na nye won eno ye no enso na butuo na butu won na bubuo na bubu won adum na monsom Awurade munyankopon na wahira waduane ene wonsuo so na mayi yade afri umu wonhu nia opon ana obonini ewo wonhu nia opon ana obonini ewo wasase so wona dodo eno mema no adu mema wo hu adi wanim na mama aman a obeduru wonso nyina agija na mama watamfo enyina adane won achi akyerewo 28 na mesuma nkotokuro adi wanim na wapam hewifo kenanfo ne hetifo ene wo wanim merempamo won wanim afekoro na asase no anane amanfo awuram emuadoma amedoso entiawo nkakra ana mepamo won wanim akosi se obedoso na waje asase no me da say Foster these are yehu intention bi wa hase sen na yehu onyankopon ni trimupo na dwen a owoma Israelfo no from akinkansem ya kan yeah that's from akinkansem ya kan ase nyankopon ewo timpo bi se enye se Israelfo no eko na omukokun asase no efa but nyankopon will lead them and fight for them. All right. If only say stay under the God's commandments and as be obedient to the laws of God. Yeah. And you know nyame enhye no no yehu sa nhye yi ewo bra ko yi ma free Egypt aba na nyame edru resi ni ho na Moses ka se o de munye koum no nyakopon ebe kwama ampa nyakopon ekoma wo obra where there wasn't any way nyakopon a pipe ni e ma kwa be dem yeah ati nyakopon ye in city man ya okoma ye ene ya kasa na ede yeko nti oka kire wo ye hu bi wo Hezekiah bra Assyria hene ehunhuna no na fe ode koto nyankopon ni yeah na me command so nyame ahye yembo se ode sa paradise be man na se o hye Abraham bo so ode Canaan asase no be man na de tama pama no wa na o hwe se safo ne wa asase nyina so no ebenya adwesaka enunti ana oma sa bo hye na eche 400 years asana bo hye na de ebe nti wi nkrofo na Israelfo no efi Egypt no awomoko no ene emre ya edane mini akenkan odi emra no ehye omo se de be ya ebe guide won no matmedu bo hye assassin so enunti yehu se nyame ene komaye enye ne be kun ama ho gise ye tra na pam enunti nyame se obesoma ehu edimonim na mako nuna anaso mako kon ama mo ana fe so besuma the honest yes or can say president honest no the kotukuru ha edi na fe mako kon ama mo na yan kasa da yanko but ye enfomuso a enunti
ana bra Israel for no kono ebi wo mko yemfo so a na omodi kuguo yes chese omuti Onyankopon asem enti adofo no ye tia asasi Israel for ndom ko ene ne yaka osi woni mu kunkun a nyame den onkuma enunti nyame ehia Abraham bo 400 years asana edu nyame ahia mbo se obeba kosi 2 billion years krana obeba inya botre ne wa hyen no inya botre ne yentrem ne yenhwe no edu de din a yepeje ni a bebua yen wakoma man okay na edu okoma yen a bo hya asase no o ma nkwatida ibeduru ho nti etrem na ye city na ye ne opa ebenya fa hodie amen amen that's a first step that's why are there pa yan to say on say you can sa regulations sa nhye code of regulations no Exodus 21 no there is a bit a woman sa obi tu aniwa wonso tu aniwa tunaniwa ni bi so obi etwa wonsa wonso etwa ne nsa ni bi say you can establish say wunim say because na Nyankopon pese prepare ye ba na afi so on pese chaos eba na afi so opese orderliness eba ndi se minim se metu opani hari nsa no no so betumi de asem de minkotu na amasumdwe aba so all these things were part of the regulation to regulate their way of life sene yedi kan now yentwe Jesus Christ buy no sene oputu this one in context and how opposite related to this particular thing na or Moses embra enumno yanko Matthew chapter 5 38 to 48 yanchesene Jesus Christ related to this particular thing na or Exodus 21 no enti erade asem o say enti asem say wabra areto mo te say o kan say eni nsi eni anamu na esen nsi esen anamu na me de mesemo say mo ne obonefo no eni asie na nia obepae waso enifa emu no dane baako eno so ema no na nia opese one wudi asem no na oji watade enhyase no manofa watade nkataso no nso na obiara obehye wo se woni no nante kwansi baako woni no nante kwansi baako no eno no nko mienu nia osre wo no mano na nia opese ofem wo ho ade no inane wo ho emfiri ne ho mwati se okan se do yonko ne tan ho na me de mese mo no mo atamfo na mo mpaye ema won a otamo yes na moye moja awosoro no ema efise oma ni wie pue nipa bone ene nipa papa so na oto ensuegu won a wotene ne won a wontene so na se modo won a odomo a akatua ben na munya tugifo nso enye saade ana na se mochia munuanom nko a ede na moye abroso tugifo nso enye saa enti munyepe senia moja wosoro no eyepe amen great enti no elder my member also adisua ben ne wo ho ema yen adesua wo ha ne se wodi ka se se makogire ho me hu so obi akutu obi eni ene edi na begina ho ne yekutu onu so eni a mekura me nkutu obi eni ne ya betumi so eni bebo me na Yesu Kristo baye no na rabbis no enchirechiremu na koswa ma chese de omunima ne se wutwa me za betwa wonsa yes odobi enim na Yesu Kristo baye no be set in the government of grace no ahini government of grace no and odi tum se there be enya sa na onyame eka no na sa na Mose edema mo odo kwanso so wunu ya obibi kura na enye emfa entua ne kasa na emum de me ka kire won se so obi kura etu ani a sa da ba ko aka no ma no obi wuro wotare kura na fa de aka no so ye dai emma no no mfa nko enye se ye be ye se waka mentime so me dai me kan odo enne sa akatua
any odo say wafom ntime so medey befom eno ne de ne enipa ye de ye hunu na say Yesu Kristo na wo hyase no Matthew hono and what did manifesto concerning his government or no deba. Yes. The kingdom of grace in the manifesto and no de my. That's right. I general doso. It is a medowa. Me your bonne crani ya be frem say bonne ade and wo say be day. Enti ye ma odo no nye day enye adwuma. Enti wo say we are to love our enemies. Ya tamfo cry nye day ye no wo. Na se kodo watamfo a adenti na wunua ne tifie ana wadamfo ane na ukromuni oye obibi asebe kotua no soka wo mra wo se watamfo wo mo ta wo kura se Philistines ye ta wo mo ne ayifo Assyrians ye tu wo se mo no wo ense wo ko Sam ho baby ense submit na wo submit wo se mo kokon kura na muni can propose peace to them na se wo mo accept mo peace na munye dai munyi wo mu mama ndwira wo wase na emom zo manfa asumdwe anye mu tata dia ene mutimi yom enti Yesu Kristo ayine nyina se was Jesus was seeking to correct some of these false interpretations and now rabbis no e dia hye wo mutiri mu no so be no set new agenda new government new perspective new way of living it is anyema nyina no ne hia wodo nti na menu mienu yeti asafo mu ya yu bibi ntuso be yedi bia dwene ho se Yesu Kristo wo se impo ya tamfo wo se the original intention of the law was formulated against any personal revenge and no personal revenge so do you be because bompa ye mano nko onyame na ni bedie nti Yesu Kristo ahini mu no eye for eye be any ho na emu so bi ye obone a wo se fa ye dey fa che the all can say wo se it seemed an attempt to find the right balance between the ideas of justice and vengeance. Yes. The next edition say vengeance belongs to who? It belongs to God. You, me that say, who's that for? You go swara share yang addition aye come up yes and you go swara addition near Tosso and Kona yet brew no Yankopon egusu ebi yadwene ama ye hu sene enema esi eko efa mra na wode ama Israel for no say omo eniso no now ye koye nimu a ose vengeance and I say ireto sene eda acheche mu na wodi ebe pem ye no yenhwe sene eho Romans chapter 12 verse 19 yenhwe asema eho ho no say adofo montoto mo ho re na mum munyai ma Onyankopon abufuo all right na o kire se me na reto wo me mia metua ka Ewrade na okasa amen amen great and the interest in Jesus Christ in whom sa same way Matthew chapter 6 verse 4 and 6 no Matthew chapter 6 4 and 6 yenhwe assembly ewo hono Matthew chapter 6 4 and 6 no okay 4 no say na wadoye aka kokoam na waja ohunu kokoam no betua oka 6 no say na wo de wo bompa ya hyen opiem na tupnum na bo waja okokoam mpaye na waja ohunu kokoam no ebetua oka amen vengeance and as I recall ye no in connection with Onyankopon emre ya what the amai the interpretation of it ye hwe emrana na Israel for ni nimu a na chese vengeance eye for an eye tooth for tooth na chese obi ye obi na oye ni bibi de na omonte ase ya no and Jesus Christ by no na ne de no na it said a different kakranti na omonte na se ba ye hwe mu a obekire mu se samrana nyame de ma omo no it was specific to that time that they were in that journey in the wilderness obunika say a theocratic state na chese asofo no any judges ne rule omo no any of this samrana ma omo into obaye na o kire say do yonko so wo ho na so bi ye oboni afa kire na so bi bo wasuma dane the other chick man no na aye omani na enkoye mo musa ba esi e kai say yenyame na yeso no yodo
Inti mmara bi a ɔde bɛma yɛ biara no sometimes ɛyɛ specific to that period. Na nu twam a na asesa. Yɛhwɛ we mu nyinaa twam when Jesus Christ ewu on the cross. Yɛhwɛ Colossians 2:14 it states that Nyankopɔn wu yɛ no and sacrificial lamb sacrifices, no, and all these law passed away. It is a share addition a tray say vengeance the Yamiaka say any dia or nona obema final judgment on obema be in Jaimano. Yes, I shall this year queen kakra or see just say Jesus Christ was against the rules of reward and punishment. So your papa, you would aketua now your bonus so you work it but no person true must say nyame yo do na bibia ye biano as ye reflect that say Christopher as ye timi ye nyame any ye bia ye de kyerɛ sɛ ye Christopher to be a bonia me me find shame. Say you are sorry and as you were juma na bibi esia ebi your crowd we are be one no crowd be kasa no say love it may reflect it me that say say what me ayana sa ede amaya abusa for ya adusiano na ye gusu a ye de ebrel no the final part of it na ye de ebrel for vengeance no on so ye nhwe minim so first na opeso obamu say we made it by just to prevail peace. That's right. Among ourselves. So now we say we can say what to say. You say we bo abuni bi. Yes sir. Na me me die say. Na je opache say. So enti ye bibia wo outward by Nyankopɔn ɛyɛ no spiritual aspect. Yes. Na ɔno na atemu ɛwɔ no. Ɛno ti no sɛ wo bɛ Nyankopɔn a Nyampe spirit no ɛwɔ mu a ɛma wo ahobrɛseɛ. Yes. Na wohu nua sɛ wankasa. Ti de onua bɛyɛ wɔ no. Wonya tenka sɛ onim nea wahu a anka wonya wo saa. Yeah. Until what the bone grab you go ahead taking that vengeance or revenge. Until I was say maybe I know if you Christo. So Jesus Christ and I may dear. I say if you Christo. Now boy made me any your neighbors no peacefully. Yes. And said the chat to a crown. Price binya. Yeah. If we don't revenge, was he will give us a crown of righteousness. And into when they say ye need that say so be a bonnet said yen kai price ya and now say a ched dear and so the women say and revenge ya. Now a motivate ye near spirit of forgiveness, near spirit of love, near fantiness no be a bibia yen care who say yes so I say humble Abraham. Ene Lazarus example akwa sikani no odi chirechire mu maaye no e kire ye se ye waketua pa bi wosoro enti ye nya revenge nsem no nyina ye mfe ho manyame no be ma ya ketua pa yo me da wase so abusia for ye disia no na ye de abremo awa has a living the law and as wo de emra no eye adwuna na ye kan nyina no se sa emra yi code of covenant we are kan extracts 10 commandments no na ya bubu mu ya breaking it down efa okwan a onyankopon pese omodidi djuma na say we say Israel for no so no before this no they will choka we can say jetro crampo ba mu ebe ka say hey untimi indi cases we nyina wo e was say we set panels we set we say na ten omo ye omundi we nemu odin no na omo di aba wanimu enti na eye nse nyankopon mo embra anase regulations potin bi what bia potin ne mre potin bi asa niema no
ɛna wɔsɔ ɔmo de bɔbɔ bra pɔtin bi sɛ na ɛbɛma asumdue pɔtin bi a wɔhwehwɛ wɔ bra pɔtin no atumi ayɛ adwuma but Yesu Kristo baayɛ no wɔbɛkyerɛ sɛ yes in those times no na saa regulations no ɛboa ma peace baayɛ ɛma ɔmo de kɔ ɛbɛ nanteyɛ because minim sɛ metwa wɔn nsa na nso betwa me nsa mebɔ wɔn na bɛbu wɔn so na mehwɛ nipa gram yi a ɔwɔ hɔ yi mekɔbɔ na sum ɔno na so toro bɛbɔ me betu mi ti a me nkɔbɔ ne ti enti ɛma temporarily no ɔmo peace ɛde kɔ Yesu Kristo ba no sɛ yes mate sɛ saa but another way to live in peace no na me nso me de ma mu yi so what I say me de no obi bɔ wɔn sum ayɛ dɛn tɛn ha say fama no so they are all it is like preaching the same thing in a different so that's it. In those times now nyankopon de sa man de mom it worked for them because emasumje bae emomutimi kopie ba bi omukọ Jesus Christ about with a different dispensation only just say in this dispensation me nka se obi bo asuma aboni bi ba me de obi bo a ten ha say edema you equally achieve the same peace and Jesus Christ so ede abanti ye dispensation we enye se obi twa won sa twa ne bi anase obi bo wasum abone bi Jesus Christ say vengeance e yo no ene de anase whatever it is no bibi obi be ye obi a no na eye metaphorical ene nche say like obi bo wasum asa gina ho no mfambo e ya babudie e na no de bu enkrofo che say ye pasundwe ompe vengeance eye onyankopon in fact adusua na ede pa na onyamra to bo na kenkan Exodus 21 22 23 ni nyina obohu se obehu se ne onyankopon ani Israelfo no ediye na fi yenso adusua wo homaye no yesu yatimi asua next week no ye ne etoso adu no na ye de ebebro onyankopon enhyirawo se wode wafidie atwase minim se mu obibi 1 minute mbetimi de aka de atu abusianfofo ansa na yasore adusua eyiso a enya sanso de amerapo na fe yasore adusua iso aka no nyame o ne mra ana o maye mra ebe guide ama ya transe asopim enu ti no esese yehwe onyankopon ti ahwe onyankopon a intimi entrance intimi enfun always no there will be chaos enu ti yehwe onyankopon a se lo ko na memi de be se obi e bonya fache nti ono a onya hodin se mesi obi e bonya fache no yehwe na ba me sa hodin bi yetimi ache ya yo me da mwase ene na mbakatemani na babia mo biara no mama openi Harry ashira disian so ede amaye we mo pai ready to see so my kwanya see men no enkasa no esia ade na won sem no enko baby re eda wase so akwanya esro so baby asem bedu bia ani multiply na ma antiase nya dwuma muntiase amapa na bibia antiase ni mu so no omunye obi a obetimi akire impo wan kasakra mu busawa isi bibia obuse ibusa on wo de man yeso so de bedom na de antiase so adom bibia asem bedu bia yeso we o Yesu Kristo dinti amen amen